ćemo snimati. I 10 ljudi, danas ćemo snimati Minecraft. Igrat ćemo Split. Ostavit ću vam u linku dole. IP i samo IP pošto pored. Onda ne dirajte, brate, šta je kuljanis? Mislim ljudi moramo zađi. Pa opet uđi, pa opet Split i da krenemo. Gdje bi mogo da idemo? Hajde idemo tamo gdje je ono pratiti. Nemoj. Kažem Creeperu budi dobar. Če dobiješ batine, nisi dobar. U guzici samo da znaš Creeper. Malo se šalim. Aj malo da požurimo. Jaj. Sad čekamo. Tamo jednog lika, vi ga ne vidite, ja ga vidim, ali okej. Ovo tu da stavim. Za 5 sekundi počinjem. 2, 1, počinjem. Sada će biti jedno šamoće. Ajde, dođe. Čuo njega vrtku po kole. Šta? Ne znam, ali na veze igrat ćemo dan. Zaboravio sam da ću da kažem da ćemo igrati 4 partije Splipa. Nekog to. Pa ne, možemo izaći. A ništa nema više niko. Idemo na drugu partiju. Samo da mi to te, ajde očita se vrati. Ajde ovo. Bože, ne tako. Ajde. Šta je ovo? Šta je ovo bre? Gdje mi ovo odbacuje? Svakako idemo opet na drugu partiju. Ovo nije treća partija, nego druga za se nije radila. Tako da idemo na drugu partiju. Ajde, dođite neki. Sada, ovako bude ponekad. Ne znam, malo. Da, zato što nema igračeva, pa me odbaci. Idem ja ovuda na ovaj key. Ili ti kolač. Ovdje ima likova, vidite, evo likovi. Tu su likovi. Ću nešto napišem ako mi da. Si registrovao.
ajde. Koliko trava ova strela? Ko je sada, ne razumijem. Ali okej, idemo da vidimo njih. Kako to oni rade. Vidimo. Uzet ću vam je ovdje. Ja sam to njima podvalio. Ništa, idemo sad na treću partiju, opet ovdje ću. Vidi lik ima skin. Herobrine. Što mislim da se bojim tebe? Ma, šalim ljudi. Ovdje. Idemo, čekamo. Ovo je treća partija. Treća. Idemo. Ostavit ću linku ovaj server IP, pisat ću IP adrese i tu ću staviti IP. I ova adresa. Ali zato imate na početku ovu šamućenost kao i ovdje to je puno genijalno što se dodali stvari ne pojam ja, ali vrlo ne vjerujem. Evo znači jedan ajde treba uprakidati od čega sad ajde most? Ne, sam sad bio. Niko me nije. Beše ovo četvrti. Ajde računat ćemo kao treću. Jer nemam pojma. Hajde idemo sad na četvrtu partiju. Završam ovakve neke mini igre. Vidjet ću kako god bude mogao. Ajde. Na početku prvo. Ovdje ću njima da želim da padnu. Ću ja ipak ovako. Ovdje.
Padnite vi. Ajde. Nemam reći. I to je to bilo za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo. Ako jeste, lajkujte, subscribeujte. Molim vas, prijavite se na moj kanal. Početnik sam i eto. To je to. Ćao!